Yawoni non daru a servo che bounty taste spirit of Fiji and mbongi vinaka niko something taki fambulon da beran vio kan do siamo chikmai and I will ken do nama kitika non daru non da servo che bounty and ribbon ket sarani moniti kina fak arrambuka niko sasinga dava niko sasinga tusiti ya tusiti keten ko lisinga ni bulan goka o chune ni to kan daru ngara wingo ko samu to ngatan ngo samu digita ke bonu ni brate bi kemni ke sarai kanda oni do bato boli mai en bongi bina diko en be bono boli oni sema boli mai kena mai bi kemni ke sarai biti ka oni do bato boli ngori mai bono tani bonu ni brate na buko ni ngara bita bi baka boli da bi kemni ke tel ngara do bato boli mai non da be nyanu en abi korkoro ke na bito da ko tauni na thol non do banua kita be kemni ke tel kan kina na we kanda oni sema boli mai kena na bongi bina diko pakai kayak bicu na lin bumali regulation chuna ngoni patrak kina bekem ni na kata ni ndo betul mai and be buno kede sar ani sosial ngona na mo kita betul kita na matilalo ni nila ando ndo betul mi ngona lo ni korba to rang mi na ma ki korro mai lo mai biti kala be roko ro bulo binaka betul kina be mele yana tan le dua ya bulo sia adiku meli bulo sia adiku bina bal sar sem kumai en ambog bina niko ni takini bulan-bulan bina tiko right ni dawu buka tiko en nga buka sar tetap bakali bo yes sir tapi memang itu lah jadi turun yo nom baca-baca right ya pak bunu sar ngo biang nu bondi bina bal sar tiko meli lenduan sem kumai en bogina niko kini na oh bulan sia ser menge botinga na tiko ngo ka Ron Écoutez les Kemni of Bounty Ram, taste the spirit of Fiji. Ya begitu kita Kemni kan sarabio kan yang bukan non daru servo ke ya Bounty taste the spirit of Fiji kan do nana makito mekina en abim bon ke sarni moniti vaka moniti tusiti bukelulu lo tulebu ke na vaka rambuka Wangkul tapi samu dita. Ya, kamu tidak bikin beli kita sarwa kata ini nama kita bukan untuk servo, tapi kalau beli kita beli beli mati servo karena dua nua. Enak dua sulit cuma ikatuana. Enak kita pakai ngetagi sulit kita rongo. Mena dua rongo tu cikin na italo ni nonton servo boy. Mambul ciri biaya lini tiko mula rea main nama kau tapi ini batal kita biaya meli yang dan lain dua. Oh di semur ni tengah on rombul binaka. Napa muda sini bertun na kru cinggo kai Hong Kong. Iya, Atau siapa cuma ikin na bongi na ko na kru ni meli lendua. Sen screw na kru. Oi. Na kru. Iyo, sen me screw na kru. Itu saya raya mulai bina kabar di bina ten bongi na kuwa. Bikin tu kita saran tes siapa cuma tes menia. Batal kini bikin ni kita saran do betul boleh main bebuno kita saran ni garra bitabi. Baga tanggo cuma gore na bongi na buku ni Iko mataki na bikin ni kita na sema boleh mibale regulation cuma kan ngoni apa tak kau mekan cungor na sosial ngor na bikin ni na turang tamu bikin ni na maramatina banu ni bila tadi kena enam bongi bila kai deinda ye Iyo babu toni be ya semi rekan rama kosoi sem cuma buno le bu Australia bina balik sekarang tinggi tak terlebih FM itu kan enam bongi bina ka inda ye Pusat sama tiku main New Zealand o semi rekan rama kosoi o sanu mga ni sampai dilako ni Australia kamay grog sertu i New Zealand ya bikin nabe kan ni nonda servo en bongi bina ni kuwa me bakangan dan dona nama kibulu mekina en venga una ke sara na sela ni nombala una ngauna en bongi bina ni kuwa men tama tek serentan ni weekend na ya talo nonda servo en bongi bina ka en dainda ya Rongo na keba kau maruta katalitakan tu like share na video gori Nersrat loro munito kan ni kaba katal kini loloma en na poro tar weekend o bounty en sino tulebu sar ngagoka en talo ni share mai be John telemene valu ya dan share au baka ayayam Nesen ko kabi kuno kan ya pulang ngocon telemene valu na weekend goka Oke lang to ko en na share na biklay musi Oi, daru ambudi boli. Iya, kono sirre alanga tanna darbo goka. Kaman ni tel tek sarpa lebron tbiti, apa kata kene bunotani. Danu pulo na sirre goka o tsone tan ni balu. Alanga tan ngoko ya. Katoni ena pulo ni kadoton ni Andrew Sarnuku ena persira music. Na ya tani sirre au bakaya yam. Na bakaya mo bekem na bekan ningoka en sambondu na kamusi menda watakali. Endo no kanta boleh kesaran lo man non tabo bal. Apa
Bimbi mandanga me takali enduan na maramatina sandang bo mosimusara me bakani do tuo urto ni soli irto selalai anto ni merto singkarabi selamani serongoti enelinga ni rongo bakatina ya ko kana serna au bakaya mo kena bakana minga endun na gas ni buli Mrs. Anna Denny Daudawa maramani natumua tavuki mai kandavu kabakawati beya eapi tasikia na maramango ka samudita kikimina vika ni amai lenga vuku ni kensa ni sodo kanda baudi rabakalebu na nonta marama iya sangke da baktamata me sangke da baktamata bakuni wanyi bakwali bula me bula tala mis Daudaw sa sehira sama ya kadibike nona ambula na maramangoka Mrs. Denny Daudaw bikimina biokani samuding taki Oko enduna secondary school teacher by profession. Ngalongan ni tarangan vubal na mosi ni nona mayali nona mitakali na maramangoka tarai talangan nona ngone buli keira nan tumbu ndan bisusu na fanua benkarabtuki na bakangas ni buli sudoko ni kawalu singa ni bulo chulai tin kadiwa bitul kabitu ngai mi kadiwa nona bula ikarusul kadin singa ni bulo chune embaki arunundolu arusanga hulu katolu tolu tu nandra soli me bakani opara taka ni liu umbo musiti kenta na biokani ni mai kadivi endo na mbula ni endo na maramatina kan biutu martana soli kasali wuli ya endo bulu lupena mai liu ya tano ben ngai mai arunu ben rau ke ya api ya se pedeli ke ya chosa ya na marama ko kan samudita ke bikuna bekani na marama ya no binaka kau tapakali kunelo na watina na malumu ni nona ibakarau na maramangas ni bulingoka wachini mani na mosi me bakani sa mitakali watina mitakali omenda msangai mosi bulinalo iturangoka na kire kinoko be John telemeni balu bimbau bola enduna sere me bakani numitu ni ngau na mosi ina natali inona bengarabi kaya nona daw bitingo mi boli na marama na watina gema ni medan sergo ka au bakaya mo me talo da kina au epi taskia na kabor la kuduruma ino na mitakali Mrs. Anna Denny Daudaw motoya bikim na kan ni sam skumai ena pogi ni kuwa motoya bito no sergo ka bikim ni kedesar na sam sumingo ka bertuladak project pengen Eagles go kamay law cawan na hulilin dua esta dakdaka Samuel la kote ya batuanga limo de la tu penunchen go kan ngas di buli English samasta aman indele tumbuna amalo binabalo sa sem subai katal kina bi semi rekan ram ko sui sem ko Islandi andong bulo binaka bongi binaka endenda bikim na kan ni talon share bagdi loma may be ya John telemeni bal au vaka ya mo ya sabina weekend kila sarra biokani ni sema chumai bongi binani kuwa nandau maka mendan sarra balai sarra ni talon share bagdi loma membaleta na me kadibi vuku ni mate mbimbi tabikoya na marama ga sibulingo ka kensa ni sutu ndarot hamza kental no bongi bina kendentai
Indi sa trukin ramo terbukin nangon ileng yang italon ni sere badir loma. Talon sere badir loma en bongi binani kuwa. Iya. Ni takin ni ko mar taksar bukalibu. Tinasar. Ni talon sere me John talam ni balu. Au bakayam en bongi binakani kuwa. Iya. Wena balim sera John talam ni balu ena buku no malam soli. Na kena sol tingmana nom ni sere me mai Tinasar. tabot kani. Ni talon sere badir loma au bakayam. En nom ni sal kamringo kana VTFM en bongi binaka en dentai. Ni talon en tali taksar balebu na talon sere. Kan dua. Kena ramadana en bongi ni kuwa rangoda. Iya. Dunum likes, dunum share. En bongi binaka en dentai. Maar het is loma, maar bij bounty, taste the spirit of Fiji en singa bakrambuka. Sida pas penting tak. Pakai dua. Pakai teme na kanila muna kanina kasi tag na live ngo. Ano manataro nga nabital juga ni niyo tisar nga na live ngo. So mo talaga manataro. Moratal nga ni nakulunga takina. And nandun na lang may bounty. Ito kan dalawang karabi sa muturong tanigoka. Lama bi. Ya saloma bitu ni be ya telu sen dawan-dawa. Wakatalang kina be William Timur. May na loma ni Kemba, may be Kausar, may loma langi. Duna fam, may korta serre. Bula binak, en bogi binak